mu situation emumwatira mwelese chichakula inensha chikwanishe. Where you begin to look at your battles iwe wemwine watira mwelese inensha kwanishe pantunga watontonkanya ifilamba fye efipona nga waikala pachipuna wafirwa kwelenganya utulota tumwaneka ubulwina bwimba abantu nabakwimina nakutontonkanya baletontonkanya kufwafe kwashala bambi balelolela takeme bantu nafi mpunga takeme bantu nachipwa. Ah, my Jesus, takeme bantu natu mushona ula elo Lesa letila bena baletila takeme elo mukantepetepe kakwe elo ale kutoto shaletila mwana wandi wakosa na papena wala pulinkanya idiani nefya kosa elo aletila mwana alikosa na papena wala kwanisha idia filamba fyapona elo aletila na mufilamba inenti na iwe bantu pali besenge pakatika iwe na ine na mukulira kobe inenti na iwe yeli ne balelolela mayo ni marking from behind and you emerge victorious. Batampa fya kulanda taba nomo kanshile sadi fichita understand adi fichita accept idiona pita mwaletila mwana wandi ni palupanda mwana wandi kale fyapwa mwana wandi na mombela pokale. Oh my Jesus, feel it in my spirit. May the Lord cause you to testify this year in the name of Jesus. May he lift your battles. May he lift your enemies. Those that are waiting for your downfall. Kambakachia chimene muli nacho lekani mulungu akumenyera ninkondo muzina la Yesu Kristu. The only thing you will do, you will begin to say, come and see what the Lord has done. Come and see what the Lord has done.